आकाशवाणी इम्फाल मोइरांथी भाईबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुरदा हौजिक थोकलिबा वाथोक असिगी मतंगदा थिजिलिबा इंक्वायरी कमीशन गी चेयरमैन जस्टिस अजय लंबाना ngarang उरुप ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल अमसुंग खुमन लंपाकी स्पोर्ट्स हॉस्टल नंबर 2 दा हांगलिबा रिलीफ कैंपसिंग दा चट्टुने यंगसिनख्रे G20 की सरुक अमा ओइना हरियाणा गी गुरुग्राम दा चथरिबा सेशन अमदा केंद्र गी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णवना ngasi wa ngangani पेरिस दा ngasi पांगथोकदौरिबा फ्रांस की बेस्टिल पेरेड डे दा भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरुक यागनी अमसुंग उत्तर प्रदेश दा हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोय 34 इसिंग इचाउना मरम ओइदुना लेखिद्रे बिहार दा ब्रज ताबदगी मियोय 10 लेखिद्रे मणिपुरदा हौजिक थोकलिबा वाथोक असिगी मतंगदा थिजिलिबा इंक्वायरी कमीशन गी चेयरमैन थबक्तगी पोथाराबा गुवाहाटी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अजय लंबाना ngarang उरुप ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल अमसुंग खोमन लंपाकी स्पोर्ट्स हॉस्टल नंबर 2 दा हांगलिबा रिलीफ कैंपसिंग दा चट्टुने यंगसिनख्रे रिलीफ कैंपसिंग अदुदा लेरिबा मोरे चुरचांपुर सादोयेंग खोमन इकौ अमसुंग दलाई थाबिदगी लांजेनरकपा मियोयसिंगा उनदुना वारी सानखी जस्टिस अजय लंबाना इम्फाल वेस्ट की मेकोला गुलाब हायर सेकेंडरी स्कूल दा हांगदोकलिबा रिलीफ कैंप तसु चट्टुने यंगसिनखी रिलीफ कैंपसिंग दा लेरिबा मियोयसिंगना वाथोक असिगी मतंगदा कमीशन थिजिलकपा मतमदा लौक्तुम लकोय लेतना मतेंग पांगबिनबसु जस्टिस लंबाना फोंदोखी राज्यसिदा शांति हंजिलकनबा होटनबदा मियामना मतेंग पांगबिनबसु महांगना अपील तौरी इम्फाल वेस्ट अमसुंग इम्फाल ईस्ट जिल्लादा ngasi ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 3 phawba curfew komthokli Kaksing जिल्लादा सेरौ नतना आतै मफमसिंगदा ngasi ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 5 phawba Bisnupur जिल्लादा ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 5 phawba duga Thawal जिल्लादना ngasi ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung pung 9 phawba curfew komthokli Churachandpur जिल्ला gi oina ngasi ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 5 phawba curfew komthokli मणिपुरदा हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा लांजेनदुना लेरिबा BA अमसुंग BSc सेकेंड अमसुंग 4th सेमिस्टर गी परीक्षा थागदौरिबा मैरोइसिंगना तामेंगलोंग कॉलेज गी प्रिंसिपल ग उनदुना कॉलेज असिदा परीक्षा थाबे याबगी खुदोंचाबा पिरि कॉलेज असिदा परीक्षा थानिंगबा मैरोइसिंगना तामेंगलोंग कॉलेज गी प्रिंसिपल ग थासिगी 19 अमसुंग 38 फावबदा उनबा यागनी आसाम की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी ngarang प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मखादा बेनिफिशियरी सिंगदा युम लाख 3 हेना खुसिनख्रे युमसिंग अदु पंचायत अमसुंग रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट योजना असिगी मखादा साखिबनी मथंग सही फेब्रुवारी फावगी मनुंगदा अतोप युम लाख 3 अमगजु साब लोइरगनी हाइरी थौरम मदुदा वांगांगबदा श्री शर्मा हाई मथंग सही फावबदा राज्य सिदा मिपुं खुदिंगमकी युम लेहनबा लौखटपम थोपा थबकसिंग लौखटकनी इंडियन मेड डिपार्टमेंट हाइरी अवांगनोपो भारत अमसुंग सिक्किम की मफम कयादा मखाताना नोंग कन्ना चुरबा याई उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अमसुंग नोंगचुप थंगबा मध्य प्रदेश की मफम कयादाजु ngasi नोंग चुगनी हाइरी अरुणाचल प्रदेश सब हिमालयन वेस्ट बेंगल अमसुंग सिक्किम की मफम कयादा ngasi अकनबा नोंग चुगनी हाइरी मेड विभागना नोंगचुप बेंगल अमसुंग सिक्किमदा ngarang रेड अलर्ट लाउथोकपगा लोइनना मियामना चेक्सिनना लैनबा खंगनखि अमरोमदा आसामदा इसिंग इचाउगी फिबम हौजिकसु लुना लैरी बोंगाईगांव विश्वनाथ चिरांग धेमाजी अमसुंग लखीमपुर की मफम क्या इसिंग इचाउगी अवाबा मायोकनरी लेबाकी कोनुंग दिल्लीदा नोंगना मरम ओइदना स्कूल कॉलेज अमसुंग यूनिवर्सिटी सिंग नोंमाइजिंग नुमित फावबा थिंजिनख्रे G20 की सरुक अमा ओइना हरियाणा की गुरुग्राम दा चथरिबा सेशन अमदा केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णवना क्राइम्स एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ NFTs AI amadi metaverse की मतंगदा चथरिबा मिफमदा ngasi wa ngangani ngarang चथगिबा मिफम अदुदा G20 लेबाक सिंगी डेलीगेट सिंगना साइबर क्राइम गा मरी लेनबा लमसिंगदा लौखटफम थोकपा थबक सिंगी मतंगदा कुपना खनखि ngasi tangkak ahum thokna sathagadaba मिफम असigi ani suba amadi ahum suba tangkakta artificial intelligence cryptocurrency darknet amadi criminal use of ITC हाइबा हिरमसिदा मरुइना खनगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी पेरिस तंगासी पांगथोकदौरे फ्रांस की बेस्टिल पेरेड डेदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरुक यागनी थौरम हदुदा इंडियन एयर फोर्स की एयरक्राफ्ट सिंग अमदी भारत की लानमी सिंगी कंटिजेंट सिंग सरुक यागनी प्रधानमंत्री ने फ्रांस की राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन गा उनदुना लेबाक अनिगी ओइबा वारी सानगनी
tungda Bharat France amadi atai masak naiba miyosing unaduna wari sanagani Pradhan Mantri nangarang Paris ta thungbaga France ki Pradhan Mantri Elizabeth Borne amadi French Senate ki President Gerard Larcher unaki makoina lebak aniki mari hena chesil hanaba amadi makhata na sakhot thorangi thabakya painaba wari sanaki matung tarakpada mafamdada leiriba Bharat macha singa unaki Siri Modi na hai France ki lemaida thawai ka thokraba Bharat ki thongna pharaba lanmi sing ngasi su ningsingli France ki landa saruk yakhiba Punjab regiment na handak pangthok kadoriba National Day gi perta saruk yagadoriba si Bharat ki chawthok chaningai ni Bharat ki yamna asa chawna thamliba tha ki mission Chandrayaan 3 ngasi numit yungba matong nungthel pung ani minute 35 da thaganaba sem sare mission asi mai pakna pangthokna bagi damak Indian Space Research Organization na darka leba thabak punamuk paikhatle mission asi na mai pakoda Bharat ki danatana malenggi oina chawna kanaba piragani kasbani paumin hai meter ni pohum doi dasmik manga wangba amadi ton chatuk ni pun thoi lumba Chandrayaan 3 pogadaba LBM-3 rocket asi seri hati kota daleba Satish Dhawan Space Center gi ani suba launch pad tagi thagat kani Uttar Pradesh ta hokiba pung kunmari da miyoi taramapal ising ichaw na maram oiduna laikhidre akan banong chuba amasung ising ichaw thokpana raija sigi miyoi lak ani makhai hena soale raija sigi ayamba maphamsing maru oina nongsup thangba maphamsing da hokiba numit kharani asida akan banong churakli jila kulhumdai da handaki nongju tha asida Tapam thopa sangdagi hena nong tari Isaw asina soalaba miyoi lising ahum chartet hena Saharanpur Muzaffarnagar amadi Gautam Buddha Nagar jila da hangiba relief camp singda changjapam lawduna leiri Ganga Turel Torban kairakpadagi Mirat jila gi khultra mangarom chu ising thumjin khre amromda ngarang bajra tabadagi Gazipur jila gi Kasima Bata miyoi manga amasung Sabsti amadi Siddhartha Nagar jilada miyoi ahum laikhidre haukiba pung 12 da Bihar da bajra tabdagi miyoi tara laikhidre mari lenaba official sing hai laikhidraba miyoi tara gi manungda tarukna Madhepura amadi Jamui jilada gini laikhidraba miyoi sing ase nong churingai matamda labukta thabuk sudana leibani Mukhya Mantri Nitish Kumar na laikhidraba singi damakta awaba phongdokre makna thodok asida laikhidraba miyoi singi imung manungda kheti puron oina lupa lak mari mari piragani haina lokthokre makhata na asigumba pamdaba thodok asi thoktanaba akhak araw yauna nong churingai matamda sathoktanaba med department na khangalakli Sangsat ki nongjo mifam gi mangwainana Rajya Sabha gi luchingba singi oiba mifam ama Sabha gi chairman amasung Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na laklib ningthokaba numita kauri mifam asi Maulana Azad ta pangthokani Sangsat ki nongjo mifam tha sigi kundagi hauraga mathang tha gi 13 phawa chatharabi yai Twitter da thagat pawarol amada kendra gi Mantri Prahlad Joshi na rajniti dol sina mifam asi mapung phana pangthokna ba honabada mateng pangbina ba appeal tawri mang hai namit kolumdani chathagada mifam asida punna setting taratare leigani sangsat ki nongjo mifam hanagi ariba building da pangthokani Bangkok ta chathariba Asian Athletics Championship ta Bharat na hojik phawda sanagi takaman ahum senjengi takaman ahum punna takaman taruk lobangam Bharat ki Jyoti Yarajina nupi gi meter samagi hurdles amasung nupagi meter lising ama sangagi hurdles ta Ajay Kumar Sarosna sanagi takaman sing phangki Abdullah Abu Bakar na nupagi triple jamta sanagi takaman lokhi nupagi longjamda Bharat ki chanaroi Teja Swin Sankarna sendengi takaman phangki Abhishek Pal na nupagi meter lising tara amasung Aswarya Kailash Mishra na nupigi meter samni lamjelda sendengi takaman sing phangki aroibada maruiba pau Manipur hojik thokliba wathok asigi matangda thijiliba inquiry commission gi chairman Justice Ajay Lambana ngarang Urup OBC Girls Hostel amachung Khumalampa Sports Hostel number 2 da hangliba relief camp sing da chatuna yengsin kre G20 gi saruk ama oina Haryana gi Gurugram da chathariba session amada Kendra gi Electronics and Information Technology Mantri Ashwini Vaishnav asi wangangani Paris tang asi pangthokadoriba France ki Bastille Parade da Bharat ki Pradhan Mantri Narendra Modi saruk yagani amasung Uttar Pradesh da hokiba pung kunmari da miyoi tarama ising isaw namram oiduna laikhidre Bihar da bajra tabadagi miyoi tara laikhidre pauloi jare